Tapuson o sugdan? Sugdan. Ano man? How lang? Sugdan. Ano man? Parang sugod na. Marag tapuson. Ano man? Aron sugdan. Tapuson. Kay para mahuman ang tanan. Kung hindi matapos eh. Para di magantos. Sugdan. Okay, it's the beginning of a new thing. Kasi sa tapuson. Kaysa sa tapuson, it ends, so there's no growth anymore. Sugdan, kay? Sugdan na to ang kabaguhan. Mas may tapuson. Ano man dahil? Kung Para mahuman. kung dili di tapuson, sir. Uy, ayo. Okay, ayo. Ayo. Oo. Wala di man maayo kung di mahuman. Uy, ayo man puro sugod. May man ang humanon gyud. Sugdan. Mas may sugdan. Aron na tapuson. Ah, okay. Tapuson. Tapuson, kay? Para mahumanda yun. Sugdan. So may sugdan sa... Ay, tapuson. Sa mga sugdan lang para naapirmi. Tapuson, ma'am. Sa may tapuson. Pag antos diri, ma'am, di pa mamantay, ma'am. Sugdan lang. Angon sa man. Ang sa trabaho. Ay, nindot yun ng sugdan, ya tapuson gyud. Ano nagdili matapos, ma'am? Ay, bitin. Saman!